Nyuma y'intambara ya mbere ya Kongo mu 1997, Laurent Desire Kabila yabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abifashijwemo na leta y'u Rwanda ndetse na Uganda. Bahirika umutegetsi wari uhari w'umunyagitugu Mobutu Sese Seko Ngwendo kuko wazabanga. Nyuma y'igihe gito, Laurent Desire Kabila afashe ubutegetsi, yatangiye kugirana umubano mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Nyuma byaje kugenda nabi mu 1998, leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda na Uganda byatangiye kurebana ayingwe kubera ko perezida Laurent Desire Kabila yatangiye gukora ibinyuranyije n'amasezerano yari yagiranye n'u Rwanda ndetse na Uganda. Icyo gihe u Rwanda na Uganda batangira gupanga uburyo bahirika ubutegetsi bwa Laurent Desire Kabila, bagashiraho ubutegetsi bashaka kubw'inyungu zabo. Operation Kitona bwari uburyo bwo kwataka bahereye mu burasirazuba bwa Kongo bakagera mu burengerazuba bwa Kongo, bagafata ibirindiro by'igisirikare cya Kongo kugira ngo batake mu mujyi wa Kinshasa bahirike Laurent Desire Kabila. Abakomando batandukanye bafashe umujyi wa Goma waruherereye mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Icyo gihe bafashe indege z'abasivile zitandukanye, aho bafashe indege 727 ubwoko bubiri bwa Boeing ndetse na Boeing 707 ubwoko bubiri. Muri iki gihe rero bakoze ibirometero birenga 2000 bahera mu burasirazuba bwa Kongo berekeza mu burengerazuba bwa Kongo ahitwa muri Kitona. Bari bashaka gufata Kitona, agace ka Kitona kubera ko kari gakabitse ibikoresho byinshi by'intambara ndetse n'ibikoresho byinshi byo kwifashisha mu buryo bw'ikirere ndetse n'ubwikorozi. Ikindi muri Kitona hariho irugomero rw'amazi. Urugomero rw'amazi nirwo rwari rufashe amashanyarazi yo mu gihugu cya Kongo. Bari bagomba kuyakontorora kugira ngo babone uko babyifashisha bari gutera igihugu cya Kongo bahereye mu burasirazuba bagana mu mujyi wa Kinshasa waruhereye hagati mu gihugu cya Kongo. Nyuma abasirikare b'u Rwanda ndetse na Uganda bamaze gufata Kitona, icyari gisigaye kwa rugopanga uburyo bakwataka Kinshasa, bagafata umujyi wa Kinshasa kugira ngo mbere yuko abasirikare ba Kongo batandukanye batangira kubataka. Kitona bamaze kuyifata, abasirikare b'u Rwanda batangiye kwataka mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, batangira kwataka ibikorwa remezo bitandukanye bya Kongo, batangira kwinjira bayerekeza mu mujyi wa Kinshasa. Ibi ngibi byari bitangiye kugaragaza uburyo buhambaye bwo kwataka, kuko bari kwifashisha indege z'abasivile zitandukanye, kwifashisha indege za gisirikare berekeza hagati mu gihugu mu mujyi wa Kinshasa. Ubwo bari kwataka bagambiriye gufata umujyi wa Kinshasa, ibintu byaje kugenda nabi. Leta yo Kongo yatangiye kwifashisha ibihugu bitandukanye. Kwikubitiro bafashijwe n'igihugu cya Zimbabwe. Zimbabwe yohereza abasirikare batandukanye, umubare munini w'abasirikare ndetse n'ibikoresho bihambaye ku buryo batangiye guha umusada gisirikare cya Kongo. Ndetse na Angola iherereye mu majyepfo y'igihugu cya Kongo yinjiye muri intambara ifasha igihugu cya Kongo, kuko no yazanye abasirikare batandukanye baratatse batanga umusada mu basirikare ba Uganda, ndetse batangira gufata agace ka Kitona kari karafashwe n'abasirikare b'u Rwanda, barongera barakisubiza. Leta ya Kongo yongera yisubiza agace ka Kitona. Leta y'u Rwanda yari maze kukavamo, byari bitagishobotse ko ibona iburyo noneho bwo kugaruka ni ku birindiro byabo byari biherereye mu burasirazuba bwa Kongo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda. Ibintu byari bakomeranye kubera ko leta ya Kongo ndetse n'abasirikare ba Angola na Zimbabwe bari bamaze kuzenguruka uburasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda ndetse n'abasirikare b'u Rwanda ndetse n'aba Uganda batabona uburyo bagaruka kugira ngo basubire mu bihugu by'u Rwanda ndetse na Uganda. Nyuma yo kubona ko abasirikare b'u Rwanda ndetse na Uganda bari mu bibazo, bari mu butaka bw'abanzi, batangiye gushaka uburyo basubira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda. Mu buryo bw'ikirere ntibyari bigishoboka, ndetse no ku buryo bw'ubutaka ntibyari bigishoboka uburyo basubira mu rugo mu Rwanda ndetse na Uganda. Batangiye kwigira inama y'uburyo bakwerekeza mu majyepfo ya Kongo, bakerekeza mu gihugu cya Angola. Ibi ngibi byatangaje abantu. Iyi ni Operation Kitona tugiye kubabwira. Abasirikare ba Uganda ndetse n'abasirikare b'u Rwanda bapanze uburyo bagaruka, ariko ntibyari bigishoboka guca mu burasirazuba bw'u Rwanda ndetse na Uganda, kuko bahise berekeza mu majyepfo y'igihugu cya Kongo mu gihugu cya Angola. Ahangaha bakoze ikintu gitangaje, bageze muri Angola nabo bahita bafata agace ka Angola kari kubatse mu ikibuga cy'indege, ariko ntibyari bahagije. Ikibuga cy'indege cyari cyubatse nabi ku buryo bapanze uburyo bafata indege ntoya ziva mu Rwanda ndetse na Uganda bakajya bazazanamo ibikoresho bitandukanye. Batangira kubaka ikibuga cy'indege cyo muri Angola kugira ngo hazaze indege nini zifata abasirikare b'u Rwanda. Bari bakoresheje uburyo bw'amaguru berekeza mu majyepfo ya Kongo mu gihugu cya Angola, kubera ko bari bazengurutswe n'abasirikare ba Zimbabwe, Angola ndetse na Kongo. Nyuma y'igihe kitari gito, leta y'u Rwanda ndetse na Uganda barangije kubaka ikibuga cy'indege, batangira kohereza indege ziva mu Rwanda na Uganda ziza gufata abasirikare basigaye, kubera ko bari batsinzwe gufata umujyi wa Kinshasa kugira ngo bahirike ubutegetsi bwari buhari. Baragarutse. Iyi Operation Kitona ni operation yabaye ku mugabane wa Afurika itangaje, kubera ko
byari bitangaje kubona igihugu kimwe kijya kubaka ikibuga cy'indege mu kindi gihugu kugira ngo babone ko uburyo bacura abasirikare, ndetse nubwo urugamba barutsinzwe ariko batanze isomo mu buryo bwa gisirikare, kubera ko iyi operasiyo yakomeje kwiga mu bitabo bitandukanye bya gisirikare cyangwa se mu masomo ya gisirikare, uburyo iyi operasiyo yakozwe irimo ubwenge ndetse irimo n'ubuhangange butangaje. Ibisanzwe intambara irasenya ntiyubaka. Muri iyi ntambara hapfuye abantu batandukanye ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye birangirika cyane mu gihugu cya Kongo. Iyi yari Feeling TV, isoko ubumenyi. Niba wakunze ikiganiro turagusaba ko wakanda subscribe kuri Feeling TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye bijyanye n'amateka. Iyi ni Feeling TV. Ciao.